Shubor na kashlem jong unongsan hima. Menteri Ketenak Yelek ke Sorkar Jela ubah Syakliar Warjeri ulaong. Bahadin pada depan penlong ke Mission Football ke Bedingkong. Nakal yang ke Sorkar kala rai biang. Ban penlong ke ni ke jing koop. Bat kindon ru ke jing penkela. Bat pentemai ke rukam penbiang ke jing don kam. Haga ba ulaong balingba ke jing don jong ke Mission Football. Hapo ke Jela. Kila don shibun baha kinong Yelek ke bala keo syakmat. Ha ka baki don ki balami ikmat ya ka ribat ka Jela syaki klub ni ki rensan bahe bat lingba ka Mission Football ka plelat plelenti ya ki samla jong ka Jela bakin keo syakman habaya keren bat kilat pathai khubor mentak sengi ka arpu wai tarik unailar arajar arpu sau na kalyang menteri sorkar ulaong bakatanat yela kai kala sngodeiru ban pha pentebit Eki coach hapo ka Jela kat kum ka jingya rengkat kerdan jong ka juk ka bamenta. Ula ong ru balada pai syaki kat tu kat ni ki benta ki don ki klub jong ki shnong. Ki ba ai ka jing hikai bat ka jing yarap yeki kena Yelek kai kumta na kalyang ka sorkar ru lingba ka Mission Football 2.0 kala rai ban yarap yeki klub ki badon ki shnong ban ula pentep ru ba ka sorkar kala bu ru ka jing temu ban yarap na ka benta. Kitu ki klub ki bala ban poi syaki rensan jong ka jinya kop ki bakin thom shadu ka I league mat ki wei di ki rensan da ka song pisa ka ba he ka ban long ka lat jinya rap yaki ne ka benta ban penkeu ya ka kam Yelek kai football ha ka Jela di baroki parlok na ka press yung tegeta paano kita singila pa iya ko bagi kadir ka press conference ka wei bat ketika Mission Football ni long kemudian itu perlu ketika Mission Football ketika pelaksanaan Islam pada apa ketika Mission Football dalam bahagi program kita dilonggi bagi train di atlet juni bagi grassroots dokter buat mulai rubah ketika Mission Football kan pun bisa dicengarap nak kita di atlet seni pun lagi kita bila don dulu kita tentang kita bah insam dulu kita Mission Football 2.0 pada ini ka Mission Football 2.0 pun di sekolah ni kuan la kalong ka jeng hai di grassroots center la kalong ka jeng ai ka jeng ai ki coaches ka makam ba la pergi kemudian bat na lor kini ki kalong ka jeng angut ma pengikwa ya ka bagi hai ka Mission Football 2 ya ka pengin i ba limba kini ki limba ka Mission Football ni ba ki asis ki berkumpul kita dalam Mission Football 1 dulu kita pun bagi atlet sebelah tahun 6 wadah adukan national level mahakam Mission Football 1 limbah kenika Mission Football dan di verifikasi lain di berdiri footballer belah represent ya ke India ke under 16 women's tournament apa Nepal atau Sudan di dalam tu iba fencing shooting bagi sawan laku belah saing bakal Banjuru FC nak minta akan dekat di Kejumfi di dalam tu di kong Safida nombor bagi frekuensi 1 belah get enjoy dekat training Kejumfi but apa Mumbai but football akan di Kejumfi baju dia berputar dari babun di bagi balimbagan ke Mission Football itu pun di kilong kacing island atau entah di atlet di kio kita ke Mission Football dulu di dari kita ada juga kacing angut balimbagan ni baru nilai ya kapa balimbagan ke Mission Football itu sedang isu di atlet tentang kio pada event ke salary structure juga di Mission Football dulu bila revise di dulu di bila buruk ya kapa di berhad pengimpai khusus demi buka refresher course kemudian berbentuk kebutuhan dan kami di coach demi dengan coach support yo di training kemudian updated berkenaan untuk kebutuhan kindor di refresher course tu kindor di grant program senam tadi khusus ini mengangin buku kecing ai jing kai di atlet sebagai Mission Football jadi bagi coaches de la revista que também de graças a Deus hat pat na ta just juni dalam kami ka
refresh course na ai pribadi ni memang gede ba kalau dah belum bersiswa tadi ni kembali buat training kita ni ai ki hai ki la kalau ki state ni ko ka selalu ni ko ka India ni la ne wala sa baru dia ni dulu di bagi ke bagi kampung sana dari komisi football tu belum bala kita akhirnya di sini kita lalai di bawah akhirnya di local clubs kami yang bulan lagi sports club tradisional bagi ya ban ai kata ka cerita di sana Oslo kami sports and they ini suatu di dalam kampung kita cerita apa sorka tinggi nak yang ke department nak ke komisi football tu lapor bagi nyerap di local clubs di Hampo Kisong Berkado Abdul Namon seketak sung depending on di cek khusus Ibadan badalo ketaru usuan jual dia ketika dia kembali payment di elite clubs yang di club di Lampoi sudah ke level jangka ID sudah ke level jangka ISL kita bahwa labu ketika musim football kita kini di clubs like ni di local clubs di Juni juga di Islam la kini di clubs yang berjalan di Juni di Blakiu sekedang ni di Belakai sudah ID ke kita terter di negara yang kedepan juga sports ni labu ya katakan sombong akan dirap nak tahu kesan pada ikin club kini baru kita mengingi teman ba kini sini ba football ini akan jalan Juni ke Indonesia lebih baik nitip saya bakal jalan Juni ketika jalan dari football lah tentang teman yang bagi ni inisiatif juga sarkar inisiatif juga government ikirmen overall structure football yang buat jalan Juni ketika sistem komisyon ani nilai naka jalan nilai deploy ada niyo naka lato long yo ya ka sang face ani nilai deploy dari sistem komisyon ani dia baru punya juga komisyon ketika supported by government ini ketika punya juga efforts dia kata komisyon akil ada di bukan air ni begitu sendiri di dalam kat nu ke jengerap tu ni ai kita katakan nugas nombor mengangkat jadi jengerap ni ai kita sekitar so kita minta ihap bagi sebab proposal sebuah department bagi kelam itu kita gitu nombor belum kita ke program based on kata proposal itu ihap bagi apun amount 15 lakhs ihap bagi pada kan dalam screening komiti ke dalam baru klub 8 di Suksang Kota Sports Bandung 8 pernah nomor 1 selahi dan ini